Kibor Sarkar ke India Lembah Kibor District, jong ke East Jante Hills District, hapo Jingalam ke ADC East Jante Hills District, ke Kong JU Khapuri, kumju in charge jong ke Kyang Patrolling Post, u arta sene ke step kila let banket ya ke met yam, jong nongialam ke Awami League ubana Bangladesh, u Ishaq Ali Khan Pana khappud ke India bat Bangladesh, kata hatama bil dauki balai tino ya ke met jong Kibor jong kari Bangladesh. Ya kamet jong ni rang ba la penket na civil hospital clearance ha ka step si sa jan bala dep ru bane ya ka postmortem ha clearance civil hospital. Kuman chupakan ma ya kamet jong ulit Ishaq Ali Khan Pana lalap te kibriyo ha ka apne tarik mentau banai na ka we ka brikwai ka badan ha ka shnong dona bhoy East Jante Hills District na ka jaka ka bajangai tangkomba 10 kilometer shiteng na ka khappud Indo Bangladesh. Layat hu bayau niu nongialam la itu bau de na Bangladesh de hadien balayo yak passport na kamet jong kumta kane kasngi hadien baladap lelut yaki aka kat kum kaan bat ha ringkat ke jingidon lang ki he pulet bat he sarkar ki bana West Jante Hills District lembat ki he sipai BSF bat ki sipai jong ka border guard Bangladesh la aiti yakamet jong Kibor Sarkar ka Bangladesh ringkat ka jingidon lang Kibor Sarkar kari Bangladesh.